Kaunti ya Kisii ase omubishop we kanisa ya PEFA Daktari Joseph Kilioba aganirie serikali enyale kobage koira libagana kwenekia buna chingwana chicho chikagere kwa bachigo korwa gati ya serikali no bumubwazi miyo chanyale kwa bachigo chakasobwango liogo tugutera ale amaberera asiasa yagenda tukoba korekana imeyense ya Kenya niga yakwana ayali tukulia lero imeyo mochi okisi manene anene somuyiga abu kuigura oro sagerwe kanisa eyo irachikobwe kwene kiabuna ababwatania bange be kanisa eyo banyale ko bagwikirana asingencho yogo saba nonye nabo nigo moliki oitwa mangana maya Mildred mumanya nyara ko bagwikirana se omuyego yo nagusanga amuna intwe orobotiro kubwatia kanisa ya PEFA Kisii sensemo ya daraja 2 nigo yaigurwa bene ase ugusabirwa ilioko genderera gusasimirwa ase umuyogo yo oragwa no mo Bishop Dr. Joseph Kilioba korwa Nairobi ase aliganiwa no mo Bishop Simeon Mosoti oyole omoteneri bwe kanisa cha PEFA ase orosagia rwa West Nyanza gotuwa kirale gusaba ase ngencho yamagachari agendereire karorekana buya tunyale gocha tusabe kanisa yenyale gusabirwa nari turagendere buya guseigorwe officially mwene nento ekateti otote kwagacha. Makanisa ya PEFA Kenya tuna makanisa zaidi ya 6,300 and it is scattered in 45 counties of Kenya. So kanisa ya PEFA is a national church. Ukwana ase omuyego yo nigo bagikeria okorobekana okukwabeire gokoba asa matukabwa ngoiga ase basaba obomo bwa azimio gotiga okorobekana na igo nigo gokorenta ogwatanenekana. We are tired as a church to sacrifice maisha ya watu kwa sababu ya siasa. We have lost over 40-50 people in this nonsensical fiesta ya wanasiasa. We are saying we are tired. We don't want this to continue. This should stop yesterday. Sit down and agree. Gotogoteba abantu ba Kenya mbagenda sa maandamano. Abantu ba Kenya basoye mugondo obo mugoje Kenya oyo korokwa president ya Kenya na Raila bachamo ikiara abantu always n'abantu abamo nigo bagania serikali guchagokora chingwana cha bene amonobo mobwa azimio bunenchere ya moyo kolenta omorembe asensi ya Kenya hasibateba ekiona kyo barubu bagusaba barubu buna ekanisa intubune kanisa ya PEFA bitangani yokto kusaba obomo gatigati yomuraibuense Dr. William Ruto amo Prime Minister Raila Odinga. In the current situation as it stands, msimamo wetu wa kanisa ni kwamba kuwe na amicable negotiation ambao italeta afueni kwa nchi ya Kenya. Ase chinga kecho nigo bakera serikali mbya mono ase okubeka amangani kanisa bosyo ase sekta y'ichisemi na kolengana na barbo nigo erachigo konya gosiria ebikorwe binge gati yabo obutumeki bwa maliogo yogutindia. Jawapo ya mambo ambaye tumesikia ni nzuri sana ni introduction of chaplaincy in every school hapa Kenya. Hiyo tunaitilia kipaumbele kwa sababu tunaona hiyo itarudisha maadili katika nchi yetu. Wakati tulipuzu kuendeleza neno la Mungu katika shule, ndio tulifungua mlango wa shetani kuanza kushambulia nchi yetu. Na leo hivi tumekumbwa na changamoto ya dawa za kulevya na pombe. Lakini tunasema kukiwa na very serious chaplaincy ministry in every school in Kenya, hiyo itarestore maadili yetu na tutaanza kwenda vizuri kama taifa. Kulipotelea Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanye.